Rečenica koja je rasplakala UFC šampiona Hamzata Chimaeva. Navikli smo da ga gledamo kao nezaustavljivu silu u oktagonu, čoveka koji melje protivnike i ulazi u kavez bez straha, ali postoji trenutak koji je pokazao da i najstrašniji borac UFC-a ima srce koje može da se slomi. I to ne udarcima, već jednom rečenicom devojčice. Tokom posete domu za nezbrinutu decu u Čečeniji, Hamzat je upoznavao mlade fanove i siročad. Na binu je pozvao devojčicu kojemu je prišao sa stidljivim osmehom. Prvo ga pitala o njegovom dečačkom snu, a zatim mu poželela pobedu u budućim borbama, ali onda je izgovorila nešto što je potpuno razoružalo Vuka sa Severnog Kavkaza. Molim te, nauči moju braću da se bore, da budu jaki. Ta jednostavna molba, izrečena iz srca jednog deteta koje je izgubilo roditelje u ratu, pogodila je Hamzata pravo u dušu. U tom trenutku nije mogao da zadrži suze. Za čoveka koji je odrastao u siromaštvu u zemlji obeleženoj sukobima, susret sa devojčicom probudio je sve uspomene. Glad, strah, bespomoćnost. Devojčica koja je rasplakala Hamzata Chimaeva nije bila neprijatelj, bila je to nevina sirotica, simbol detinjstva koje je previše rano upoznalo najgore lice života.